somo kenga tumishono ngo endina tukubwanga wako n'umurango ukura ukariona kenga upari mwingande ya Mungu ukurika unikubali Kristo au na ukubali Kristo igurika babandi babere kumakaya ukurika ukaborira urababoni banao bakaripinga kwa manya kenga abaravanu no andi baleka pokota baborira tamai yao kandi wako n'umurango tukinapata neema ya kumanya Yesu Kristo na nalo makuchote pokota tunamikati mumuyo na imbumu nasinaye anatuongoza kandi kawa kenga tunapabwa mkati mumwe Kristo atuwe sinukode ya lalama loteola Mungu manya kenga naye anatuleka tuvemu mkati kandi kuendelea na ile tamaa ya tuvenao na ndio maana unamkona n'umuntu akushwari kandi katika matendo yake anaendana na sinu umuntu wa kushwari mwenye mani nongo adileka adari nao aile tamaa ya venao mkati mwake kandi kawa kenga umuntu kenga anauka na kukananga nao ndipo nongo anajegerede imbubu ya kulota kulishiridyanga na kulota kukamushu harishiridyanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nungu yetu naye inawasi mkwa kuba mwatu niposhelela Kristo bai kila sinu andikungira mene bali akukuleka waku mwene kwa yali yaku waku mwene otumikile ya nungu wako au unazidi upawuti mkati mwokovu kandi kunama sinambilo shikampendeza nungu na ndo maana nungu alitongola kenga anivaleka na tamai yao banami kenga mabala tajivene. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wako n'umurango tukuwa tukapagwa mu ngande hila tukaona lisharia ya Mungu kutukamaryangira tukaona hali ambayo kutumikira Mungu kutugira kunyuma tukajanga kuna mashina milishi tunawela wetu kwa asirasi na milishi tunawela wetu haina wasi nukenga wako bawo unakuna divilirigwa kwa kota unatenda mene ulota kuwa mamuzi lako kenga kuimiriri wiu au unaendelea kutenda ula wakunyata na ikawa kenga unatenda ula wakunyata unaone kenga ula wakunyata wala kwa unakuleka mene lazima unakuodedia na wakupita uode ula wakunyata kwa bila kujira kwa kunyuma kwa ukili na tenda ula wamboni. Bwana Yesu asifiwe. Tumanywa na mungu nungu wetu ni nungu enogoleli pwada meni akutunogolele wetu na ndo maana kila limuju mwanine kila ufahamu anchaguli mwene pakulote dashi aida akukina kubali kunti Kristo bai anamishinamisha kulijugulanga hana nawe shinamilo ambayo shakunyata ambayo shikampendeza Mungu maana kenga kila shautenda mwanadamu mkugula kukanavuna mushumu wako maana kila anapanda anapuna shilasha anapanda kwa ikawa kenga unapanda wakunyata au wakunyata tegemela unapata uweshilangusha shati na hata kuwata kupela wako lazima wakwana ukumigo kwa mwa wakunyata wako wakili na tenda mushilamusha pai maana la kutumba wetu Mungu andi ukanatumba pakulota dashi wetu tumujidili shangelo tunabishinamilo shakunyugulanga ya pala Mungu asinabishinamilo ambayo shakulota wetu tuname bai tumuzi ayau kinatumba wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kandi mwanadamu andi wikila kiwango shakulota kumkufuru na kumusi aje mumbaji aje mfinyanzi na ndo maana unakore muno akunama shinamilo shikampendeza Mungu moja kwa moja naye akutenda ngono na moja pala mumba wake naye pa mumbili ani mumba kwa kusudi kandi kukwada naba ninekela mangamu ninekela kushagula naye anishagulila wakunyata ambatanange na munaye kwa hiyo Mungu angutola kenga Mungu naye analusu au analeka aje muntu ambaye au deitama baya ukina tamaji yake kandi Mungu wetu analota shinu pakati petu apote Mungu analota shinu Mungu junja jaiki mene ila sitaja waku jaike ni kwa wa neema indikunyema pakati pako Mungu wa Mungu kusada ikunyema ile neema manye kenga kupalika vili lishililile kuota kudumu kati Mungu waku n'umurango tunkudumu kati Mungu ni kwa wa neema ya Mungu ipali pakati petu inkutuongoza kwa neema ya nao inawikila shikomo inema ya nao inamwode munu dakika ya mwisho wa kunyema ile neema na ikanyema ile neema ndipo pala wa kunyata ndipo panobalanila na ukanama shinamilo sha kunyata kwa kulota mali kenge neema inawana pa mwisho kuna kumwa pali vanu vyoena meni vakumalia mpaka liulo apali munu wewa yoka na mubili lo bila Mungu kuna kumwa pali vanu ambayo vasishwari nduya kunyuma no kuna tani sina tumila watumishi baki bapigira simu voka na nola tumishi masa unugira sinu kuingandi ya Mungu tumishi masa unatumikila sinu waji Mungu kandi badaye mulu ko mwo kuri nyamba na kuliona bai Mungu akakona komesha ile neema yake kwa hiyo Mungu akaba hali ambayo ikabe kupendeza pame pa Mungu ina maana neema ishimwode ya Mungu hindi katika kwa hata wako munangu tungupago paka nelo tungunama shinamilo ambayo shimpendeza Mungu ni kwa wa neema kwa ile neema sona Mungu aumya manya kenga naye andikuleka asila shina pende shikupita shikutenda wakunyata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tumisha Mungu somo kenga ngo tukugwanga wako munangu
neema yetu kinapata nawe sio kwata kugira kunyuma. Kristo ndio tumkamulire bapali bowe bankunembe bampata banampata shimo. Na momwe dawo kuneko kunu bapali banu bowe bankulembe itama yeshimirimiri kuleka kunembeleje mweni Kristo. Na Kristo na ntongola kenga ukangutwala nangu maana kenga kila soloto unapata kupichikwa nangu tokana mwana wangu wote kupagwa mkati mwako. Ina maana baada ya kupagwa mkati mwaki Kristo na Kristo kupagwa mkati mwako wako ukubana lilulio kujugwa shesho isila pala nungu akakutangulia. Haulika sinu nungu kanyugwa magari kwa bila kuva kupiga kazi na utangulize japa la mungu. Isibiri utangulize nungu ndipo na wakumweni ulembe madengo wakulota dashi upatile la ligiani. Kandi kawa kenga tundaikala shingu nyuma na kukananeka nungu tulitegame mangamu letu tutegame limongu detu maana kenga sa tulambela tulula sikupata maana hata mpaka chindi tunaile mwinganda nungu kwa itamaa. Kwa hiyo ile tamaa nungu analeka pakulota tuwadana ile tamaa ya tulota. Kwa hiyo ile tamaa sona ile pakati petu baadaye yake tishirilidio neema inatuapuka na kutuleka kusu na nungu. Ndipo pala tupituwe na kambadala. Ndipo pala tungupagwe vila. Ile neema yetu vena umekupagwe ili tulebaleka. Mwani idi wiki hapa mwisho. Na ndo maana ibaki dili wakuru mnangu. Tulione au tulivike kulivika kusu pameo panungu. Wetu ni ubidi tulipambadi yange. Pameo kwa kiumu. Maana nae ni usibidi wetu tulipambadi yange mwishumu wake. Inawasi nunaye tupambadi yange wetu mene. Maana nungu nae hana pungu kigona sheishoe. Ila wetu nituwe na shida. Wetu nituwe na matatizo. Lazima tumode je nungu. Pakulota tupashe lala matatizo letu. Na lala matatizo letu na nasi wakulazimisha nungu mene. Lazima tukanange ngodi ambayo ilota kumpendeza nungu. Ndipo alilali langadi ndilotu kututalia wetu lishirilido pameo pa nungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anatujia shinu wetu ila kunyopa ijabe kati mwetu. Anyopa ya Kristo watunyeketi wetu. Na ndo maana ngutoli pakota dashi atunaleke tunaleke ali nungu atunaoli tamaa yetu. Kila mwanadamu wewe tukengari akutamani alina sheshoe akutamani hadi hali fulani kandi atunaloti kulusu tamaa itobuka nyange na nungu mwa ikatoboka nanga na nungu haila tamaa maana kenga tundajutia tundalila maana unekuru vantu wana vipolodi vakuna mbele nungu wamwana wanamuona shi. Kwa hiyo unipata neema ya kuwa na ukaribu na nungu kandi ukumwevelela bali ukukana pikitila ndipo nungu angatangola bali kanyema ila pala neema maana kenga unendelea ujeika. Bwana Yesu asifiwe. Kukuleka nungu ida kukuleka na kukulota mene ana kuleka sinikulota kumua wakunganganikila nungu atangola kenga sitensho kunyata mene ila kwa mwanadamu nae analota shinu nungu anchili ule alota na mimwala tadi nae ndipo wapala poka na jeika ya mwanadamu na nungu bikumungi ila na nungu bikumutanga ankuneke ya mwanadamu wakalione mweni mwela musimwauka. Na ndo maana tuwa navi tunaona shinu na tuigwa avi tunaigwa shinu shila chambika na tunaelewa shinu lilalilone nwaleka tukaiguiti tukandelewa na kuvika manga mga kumanya kengari leo liyo kana tufundishi kwa na nungu liku na faida kwetu wetu tuvene. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ndendiki kwa kukota wetu na mishana kati mutakatifu tumani mwasimo kulodia mwa bila kupagwa Biblia maana kenga kila jimuju mwake sinama mwa maji dimweni. Kwa hiyo kumwishi kwake tukani ukanajeika kandi kwa kuwa tumpona mwongozo wa Biblia sibili kila munu au ndiye kenga mwaileta kila na mwitengela kila kati Biblia. Tukara wa Tesalonike 2:10-12. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapati kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo maandiko matakatifu inkukora tumanya kenga kwa avala bakasilota umuyu vanangwengo wasina lota malove la kushangapa la kuvashangapila na lala malove kwa kuwa vana wasina nogolede na wakapindula wa umuyu bali Mungu akavajengediedi ya haila ari ya kulota kukana shangapilibwa kwa kulota wazidi kunonopa mkati mu kushangapilibwa kwa kulota dasi nabi mu kushangapilibwa mwa mulidowa limu vanao vandampata lala majibu ambao lala singanganikila. Na ndo maana Farao mulibuku le Kutoka 9 kukananjanga ula mstari digidiko kukapayo ukana kode historia ya Farao au ukana kode na kuva munu ambayo wakunana kwa ntima
Farao akuwa Mungu wa kunonopa ntima. Ina maana sitemesha kunonopa ntima. Nungu naye akatwala imbongo dinji akanyenyededia adila akuwa kunonopa kwa ntima. Kwa kuwa zili kunonopa na anakulupile na mwiu baada kunyenyededia anipata mapigu loe na meni. Ni Mungu ibedi kwa wako na munangu. Ikawa kenga tuluwe sinu kwa mini ukweli. Bai manye kenga uwewa kushangapa unatukodia. Na Nungu anatuluhusu kutuleka na uwewa kushangapa. Tunama mula katimu kushangapa. Na ndo maana Nungu ambaye kana mkubali Kristo ukamulide bari de wokovu. Na unakoda kukuvala ngangila de bari dinji. Na kukuvala ngangila vinu vinji ambayo vikausikana na vila vinu. Kandi aila ali manye kinga Nungu andiluhusu mwa nema hainaba kuchulukila. Nema inapagwa shinu pasanya paki. Na ndo maana akuneka azili kuliamini asile shinu shamini mwene. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kenga wako nuna kutupata neema ya kukulupila, neema ya kumanya ukweli, lazima tunami kati mu ukweli, atunaleke ukweli utunyema. Maana ukatuleka ukweli utunyema, maana kenga madanganyifu lanatukode na anatuoda. Kwa hiyo kenga tukukana kumbwa ni duwa somo kenga ala tumshonongo ingukumbwa nga kila dimujumu ambayo au kina mkubali Kristo, ankulupile Kristo alinikati mumuyu kwa kwa mdwele mwisho akankodi Kristo. Kaji kawa kenga tundoona kukamalianga tukona kenga ibari tamaya tukashiyatushindwa kwa lakana nao manye kenga tunkurula tukajekila mwanao. Na ndo maana Mungu ambayo kinamuwa inema naye abetayari kutenda lidambi lya namuna yeyoye mwankati mwake akupari kukumigwa. Mungu kinapagwa na neema ya Nungu ambaye na mankati mumwi wa Nungu na kila shatenda gafule mumu wa Nungu anakuwa namgusa kamuri kenga shinuwase shivekili wa kutende maana liota kuwa lidambi. Kandi unakore Mungu wa Nungu angushwari baadaye akatende sila shinu bila kuguswa na shimishe shoye manya kenga neema ni nyema ukweli wa Nungu kati mwake ya upali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tumisho Nungu wetu ambone akutunogolede kwa kila limu pako watatupa mkati mumuyu. Na Nungu shabari kwetu anatuotela sinu wetu tukavi tuwatumwa kavili. Maana shetani naye asina tutumikisha kwa indira ya kuviringananga. Yesu naye andileka chitengu shaki shauswalela kuda sila mshapai na tume wetu mateka ambayo tunditekengu na mundamoni na pari nyuja ukina uwe kukota kutuambola kwa ikawa kenga tundipata ilila ngadio hainawesi kukota kutendeli mbenji kujila kahilu kwa kumatapila na tukaujila kahilu kumatapila maana kenga sititimbu shetuwata kukana uma na mwandao asinawesi ni sititimbu ambayo shetuwata kukamula kavili sota kuwa sititimbu ambayo chakulota kujia kila uchishi la mbwasi. Bwana Yesu asifiwe. Hainawesi ni wetu tuweni patulile hapa ila ni neema itutusulukila kuidali utukengari na hata mtumishi ambao kinagugusa wako anawesi ni mweni ila Nungu alisuluwa neema na akangusa na apokota akuishili wako ntenga. Kwa hiyo ni wakati ambao kwa kunambolela Nungu kwa neema kengele pala ambayo tukinapata pokota kumanyali Kristo kupagwa na mwali Kristo maana wakati tupagwa na Kristo maana kengali lali langadu le Nungu ndipo likupagwa pakati petu sitendisa kunyeme langadu le Nungu ndipo pale ukanambata nangana wakunyata pakati petu. Bwana Yesu asifiwe. Munu akame Kristo manya kenga naye awe mushitundu wakati wewe shetani akapanga ngulo katenda salota maana anawana sililiwe wewe kandi kwa Mungu kinakubali Kristo naye ankuwa na miadi wenga ndolo ambapo chirianga wakati uti pawe na tapaikala ina maana naye wakati uti ankuwa na sililibwa na moja pala Yesu kandi kwa kenga Yesu anapagwa shinu mkati mwako maana kenga ndolo naye analambedi nida kubilingananga na katenda sila kusudi kinapanga pakati pako. Kwa hiyo ndio tumacho Kutoka 9:12 nikujila kaili Mswahili kenga ukinandikila Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao asiwasikilize vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Kenga nitangola Nungu naye anataja kavili imongwe kawa kenga waku mwene unawesi mutifu unawesi munu wa kuigwa atele liwe vile nukwalidiliwa ikawa kenga unawesi munu wa kukamulila kila wakati likaomba lilobi kwa asipashe unaigwa asipashe unaguswa mwankati mwako tayari kundumbala na kuwarudianga kumua waitamaa yetu veni na milimu wetu kwa hiyo itamaa nikutade paka lilobi vile Nungu alinawela limongo mkati mwetu kaji kawa kenga tundapawe pepi na Nungu ikawa kenga tunamnusumu mwanasi maana kenga lilobi tamadi ya inakatika na lilobi pali udiliwa lazima tunamane kenga Nungu akuwa na kusudi na munangu.
Bwana Yesu asifiwe. Kandi ko tukwana bakubadaho tumishono bado tunide mwingande no na bila kulimanya nyamacha tutenda mwingande no na bila kumanya bana bakuswari ni nyamani kandi kawa kenda tundaba pepi tundegule wewe no ndipo tuwata kumanya kenga kuswari kukuwa na faida ndipo tumanya kenga Kristo muntu au kana kubali Kristo ana ukashinu na je kamene bali anipata faida yoye na nene maana shilangu ashibila Kristo maana kenga shiparishi kwa hiyo wako munango muntu ambatwe mwingandi kenga atunawe na mtima vya kunonopa tuvira mitima vya kulota kuntinu maana tukapoteza neema yoyai maana tuida awa muliganisha tukulula tukalogwa tuida muliganisha tukulula tukaiva tuida muliganisha tukulula tukatenda vindu vya kunyatanga la pali mabadiliko lelo kandi komwa nungu andiumela neema tukunama kenga mwatulote wetu tuvene tamaa yetu. Kwa hiyo tamaa yetu eti nakatika ikawa kenga tunamruhusu yeye mwana ashu na ndipo utakutuongoza na ndipo utakutumirilira maana aya tamaa yetu ni yo ida nao polodi pakati pa shinanyo shetu mwayo tamaa baada ya kukana injila shitubo shingukana valeko shingukana tumbuka ndipo kukwira kupela ina maana ya tamaa baada ya kukana kumwisho kwake ndipo umanya kenga kumbe shinwasi shishina bana pa mwisho ina maana kwa kuleka nungu pomela inema wakupita wodela tamaa ndipo baada ukona kode pa mwisho pake ndipo apali wewe anakuolila ulionela wakumweni kwa meo kandi dipadike na mene wanapata neema ya kuika vile ila voe vampele panao kwa hiyo wako unakuona mwatu na kuika ila tamaa kutunagwangia pakote tutumile ndipo tupita tuwa dawala mkondo kandi tumanyi kenga wewe no kubalida linguna na tukati sipokote tunawekile pala pabaya ila ikawa kenga tuwatu kunonopa ndipo tukuka na lekegwa tukina ila tamaa yetu pakote tukalia ne wetu veni amula mwisho kunele kuno atenungo katongoje bali deo kumu voe mkuona kenga ni maigizo habari ambayo ya kupagwa kumu wanu mkuona kenga maigizo anamaanisha nukenga mwi hukumu ipaye na tumanyi kenga mangamu mamu na limongu betuli wana wetu ni kumwa singumi sipaye mulunyonja ni kurumuka andiva na mangamu lake andiva na familia yake kandi mungutongola pana ule sinukuwena kushogwela kupele kelabila na anawala sinunyaje wakulota kuntenda mulu wewe wakunyata ankulia mbila kwa wewe kunyata utuwe stenda kandi mbakele mekenda lekanyika yonimu nikana na mishilasi na miru kwa tumanyi kenga wetu vantu tuwakupita atunaloa tukuwa na tamaa ya kuota kumwasi nungu wetu anitumba kwa hali ya kipekee yesiweka kwa kuwa kutunagweledia kwa hiyo aliwari nagweledia kuna tunagweledia nungu alanawe machukizo kavini pakati pia tukuchukiza ya pala nungu lazima tumunyi ni nungu lishangelo tumunyi ni nungu utukufu unakode wako na munangu tukamarila singumi shetu shilangwa sapali ndipo tukanagwala alala madaka letu madaka tunagwala ikawa kinga tunalipililila adeli tamaa tupelekeze kunyata. Bwana Yesu asifiwe. Kila tamaa yote wala nganga wa kumshilamu kumwisho kwake sipasi hiyo aipati tamaa yote kumali wa kusalama na ndio maana mwana ukampundisha akanawota kuigwa unatongoka kinga shilambo shina kupundisha na ile muyu mwana baada ya kupikita kwake shinda kode shila shimu au ya mwene kwa bila kunduma Mungu ndipo panaweka pala kwa nganga kenga muyu ushongodile ndiona na kujeligwa bilauja vajo mbali kila koko mwana unatongoka kinga mukakode naye au mukatenda simseshoe tende hapo munabudi nalani chukuru kwa ikawa kinga nungu na umeneva pakati pako shetani hakudaka wapo tumisi unaliambia kuvalia kwa silamu sepai kulianga tupatima uvivi tuwenkati mumwe Kristo kuliku kutuvyo vyanga shetani kandi tukawa tuwantu kunonopa mitima ndipo pala shetani akaida nao eje pala nungu akaida na mtima unjo kulota kumela pala neema ya kulota kukushiri yanga wako mwatu mkuona limongo kumwa wa neema ya nungu tunkuona uwezo wa kulota kumtumikila nungu ni kumwa wa neema wa nungu kwa bila neema ya nungu auve kulula kumtumikila nungu na ndio maana kila wakati kukajida utendo wa kunyata Roho Mtakatifu wa kukukusa kukweli kinga sinwasi au natendo wako ni mwana wa Mungu sinwasi meni nilidambi ina maana wako mkuona uwezo wa kujopeli dambi kwa mwa neema ya Roho Mtakatifu pali kati mwako kukuongoza katika kinga unamwayo byanga aya Roho wa Mungu akanyema kati mwako wako leo dambi kwa asipasi unajopa wala sa unajungulanga na kila siku kwa kuona ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikujua tukamali Mathayo 13:14-15. Maandiko hapo mfundisho leo. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvire,
e de maneira alguma entenderem, e vendo, verem e de maneira alguma perceberem. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os curo. Na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, kusikia mtasikia, wala hamtaelewa; kutazama mtatazama, wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa moyo wao, wakaogoka nikawaponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Apa alilobeera kinabii Isaya likukana timila kenga mukinatangala kela kenga vanu ava vandaigwa kanje avelewe sinu nyamani sitangaleka vandaona kanje avaloleya sila sinu shavalola ata mitima mwao avalola sinu vakakulupila mwa vakaigwite na vakewide na vakagwene vanu avo vakadipona. No mwana wako na munango watumishi wenu ilowile nugu wakatutukana igwilila yani kala kenga tunkwigwa kandi ukore ilowile tunkulekela poko munyuma tundaigwa sinu shitangaleka tunkuona kandi tunonea sinu tuona tukuposela mitima kandi mitima yetu atunavika sinu na ndo maana mabelelo letu la kuvalolo kandi leka tukapati neema ya kuigwa na kuelewa leo vilitangaleka maandiko, maana kenga tukanipona, maana kenga tukanipata uponyaji. Mungu wetu akatuombola kandi sitale wetu tunaoboke ni mmoja bana mwatu kuigwa vila atunaelewa simu shitangaleka kila wakati hata tukele mwingande ya Mungu tunkumpile ali Yesu kandi Yesu atunankumpile simu tunkwanganyanga na vinu vingi Lilobe yetu ndigwa kenga Yesu naye ankuponya kandi bado baada ya kukona pata alama tatizo ndipo tukutila balaba na dabu bila kumanya kenga diwo mukili nangu ankulula utivinu ikawa kenga ndingomba nangu da awata kutatekila dasi tatizo munangu ila kumu wetu tuwe na spejelo asila spejelo ndina sutadia wetu tukaenjili pabaya Mungu naye alipanga kila sinu na wakati wake hata kuona mauvilo hata kuona mateso kandi manye kenga kupali kweka mushumu wako kandi kawa kenga wako awata sinu kulila uwata vilipuili kweka ndipo pala bomu wa kutenga Mungu woda tamaa yako mwa unowewe sinu kunama sinamilo chakuli shiri dianga au chakuli pili lila. Bwana Yesu asifiwe. Kila jimuju muna anapiti mateso anapitila mauvilo kandi atunaruhusu ile tamaa ituongoza mwa ikatuongoza ile tamaa ndipo Mungu akumela neema baada ya kumela neema ilo vituigwavi atunaelewe sisi ambika hata ikawa mwana tuonya kandi tunamani sile shino ndipo baadaye hata yo roho ile kukugusa wako mekupagwa nkati mwako hata liwa likahubiriwa hata liwa likakugusa wako mekuguswa kwa mwakati mwako neema indinyema mwa ukwigwa kandi unaigwidya sinu lalama malobe latangaleka kutaya nkati ngutwala kujia mtimu mwako kandi unakondya sinu alala malamulo kandi pokota tunavilingana ngana wetu shibiri wetu tumujinu Chibiri wetu tuwepepe na Mungu atunaruhusu tamaa yetu na wetu manekenga tukuleke silamu shashasi na ati sishoshe ulembe wako limongu yako kwali upimilengira woro na kuleka nikapate shinjilo na maisha langu nikabedoni manekenga utani dinduva apali wale jumuoto kunyakati sinu sheshoe muhimu ni mumu yako wako aina hali ambayo tulilika wetu kuneka Mungu manekenga tundaliambile duvalyo maana kupela kwa Mungu naye analilaila ingulika wako ufatili ya tamari yako na ukaneka Mungu ukamwa waganga uko disembre kulingananga ukapelela kula kwa hiyo manekenga nafsi yako wako undavovanga kupali kunama kavili mwanda uji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi kwa ajali na matula kwigwire ndipo aelewa kandi ukanawe na matula kwigwira uwata kwigwa pada na kuleke popi kumanyenya madishambika
Kwa hiyo Mungu wetu anatuletea sini wetu pakati petu tupotee, na ndio maana Petro 2:3-9 ingitongola kenga atwali muno au Mungu analotea sini pakati petu muno yajeike. Mungu wetu alota uti tukawiki kuwa uti tunamishina bilo simpendeza Mungu uti tunamimilila ngarule Mungu. Kwa Mungu tajiri upali, kwa Mungu uponyaji upali, kwa Mungu shingumi sipali, ila kila siku na wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati watu nkuka na lakana nao Mungu kwa mwa wetama yetu kandi unaone kenga pamoja ngushwari Mungu anakungi ali munyemunya ubakimo muliganisha mene Mungu anakuleka na tamaa yako wali wako mwini kutokana andiko pofamu okushagwe wabona wakunyata kuika wakindanga lishaguli wakunyata akuvinga ngasi muliganisha ile wala tukulivinga wako mwini kwa mwa washina milosho nama kalimane kinga nangu kwa abia hapa hata nikaida mulishumbuwa ngabya ipali ndila ya mulivikiri ni mwini pokota nguode. Kwa hiyo Mungu tu akakuleka ila manya kenga undawika wakati undaitikanga kila shira cheo kinapanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumisho Mungu tuvimeo nyakati tuwe ni nyakati ya mwisho, nyakati ya abantu bono kulota wayigwiriwe bire Mungu kandi wako nipata leo Mungu kwa neema muntu junji bakumubirire love andaigwa sinu andapata sinu ya neema yo kukubali Kristo kandi kwa mwanya madema ina pagwa sinu pakati pake unipata neema kumanya Kristo waju atunalo tukutenda diradi mbenje mwanya mani asira satura kwa tamaa yetu nundu unatondo tunguru tukaleka nundu unatondo ata ukuru kalapa goli ukuru kachanga mwasi moko tukupatia sira sinu kutokana mwanya ma po shila mbela usiwe na singumi bila kumanya kenga singumi shila mbela wasinu shila pala asikupa ya pala Mungu. Kwa hiyo atunawe tuvantu tunguru tela chikumusi ya pala Mungu wetu atunawe tuvantu kwa kumwapuka Mungu wetu tunamishina bilu simpendeza Mungu. Kunamishina bilu simpendeza Mungu ni kwa faida yetu wetu tuvende tunamishana sinamusha pai. Mwapo unagwele deja munu. Pona masana nebuja pa munu. Maya kenga kulikanda ngidata wa kumwenu usianu wa mwenu kwa vanu vanchi. Kulikanda ngida waminifu kwa vanu vanchi. Munu wakakuwa kumanya kenga munu waju. Munu wakukulupilika. Munu manu kumanya kunamashana na vanu kwa ukutiri wa vile Mungu. Karibuka na kutiri wa vile Mungu. Awurasi ukanamashana wa watu kuwa mkolofi kwa vanu vanchi. Bwana Yesu asifiwe. Tunambela wetu Mungu na wasi nudoni kwali Mungu tunambadilisha namna hiyo imene. Ila ni kwa wetu kushanga kwetu ni shanga wetu. Pakwata na tumandike Mungu tupatilishiri liduli yake. Tunamishina mili shivekiliwe tunambi. Mwasilamu wa shiveshi. Mwanadamu kenga wadana auwe shingoka yake akanama kenga wele tekela. Mungu yu jare kala ukaja kitongo kenga do nangu na swali shinu. Kaanji ni kutenda utiwe mboni kweka. Kaanji mwane kenga wamboni kweka unakumalila. Maana Mungu na kila iduva mkwile na wapundishu lanji kila duwa Mungu angukupundisha namuna hiji ya kuwata wako upagwe sinso wana wako kainga mkuka sawa kumbishimisha nao au muka sawa na ndo maana mandiki ndoka na sibitisha kainga apali munu wewoe au kinalinga na digwa kila munu jimujumu andipungukigwa na usolela wa Mungu. Kwa hiyo shibiri tumani kinga dawa wakati woe tunangale daji Mungu akalota Mungu akambariki. Kwa hiyo ndipo pale unakoda Mungu akakuposhela, Mungu akakuongoza, Mungu akakujengedia ila hali ya uhitaji. Katika wakenga tunapelekesha ile tamadi yetu. Maana kenga Yesu tunakotoka na hata vile vinu ile pala tundaleka silambu shashasi. Inkulika tungulu tukaleka tukanao kupata, ingulika tuwata tupate. Kwa hiyo dakika ya mwisho tukakata kela uti. Kwa hiyo kwetu wetu leto kuwa sala kumena meni kaba kenga. Tunkwigwe lilo vile Mungu kanji atunaiguidia simu. Tunkuka na kundisha ya bade Mungu kanji mitima mwetu avenenjila simu. Kanji na pabo faile kawa kenga uti tunatii na tunakalela mademu ndipo pala mwiduwa walio tunamwana mwana wa Mungu haida na tuwala bibi harusi. Maana wako muna wangu watuolipo kwa tuoli ondi yange mwiduwa likamajika tundatwaligwa. Kwa hiyo pali juja na uko kuendelea ambayo hapa na hapa akana kuika hiyo pala bwana wetu na ipo juja ambayo utakuka kwa india yali pala pande pili utakuka na mbegu. Kwa hiyo shibiri tuwe tayari na kulijugulanga kwa tunamishina mila ambayo sisi tutakuwa na amani na vangu tudingwike na kuwa na amani na ijadi Mungu wetu. Maana Mungu wetu ni wa amani. Bwana Yesu asifiwe.